Ekali na tanithia kisioni cha Jordan musini wa Kitui ni maendeye kutala wasio vamwe na kuthamia kundu kungi kumanwa na mbua mbingi lai kusiwa utukuni wa kuamukea umondi na kiwu kulika nyumbani sia enendiasu na kwananga maliyo. Enendiayu ni menda serikali ya kaunti ya Kitui kuislamu vya Waitheka na Muyana wa Masoko isi uvye mutao wa kiwu la umite hospitalini wa Jordan kutheya nginya usini wa Kalundu ula mawe tata uo uwetie kiwu nyumbani sio. Nesmas Chalo nukuelesio. Ekalima mota wa Jordan va musini wa Kitui ni maende na kutala wasio tunawambua mbingele kusi wa tukuni wa kuamukea umondi balaki wukidi kila mawekaloni ma enende na kwananga maliyo. Kwana na wambua katomba na urane musuvi wa nyombe mwa Jordan ni wamukiswa ne tenants make utuku etina wake wukuswa nyumbani sio walambese kumatele se kumalucha kiwuki utuku muima ende cha mema kumana na wingi wa kiwuki laki ende na kundika kumana mbwela yende na kuwa masani ma utuku. Tuwa kwa mukeo monte ni kuye mbua mbingi kalolo kaka dhete kuma wape po india ke kumaka wazeno wa Kalundu kaka atwe ke vuose na kibuja atlike la poloti ne kuirongo loba no emisho ke kolengea wape majini ya china na kubuja alika nomba utukuzuo ndete kwa miete vete ke buwa nao ine tuende na kuwe wake bu tiana ngamio ya ando kiu enembia mwene madhame ya nyumbani siya yolusi ya nyumba no kana kivetangana mwisi yolo meukumbililo tukuni balama kwenda serikali ya kaunti ya Kitui kwa kameta wamesia kuvite kivu chake ko balama weta kivuku lika mawekaloni mwakumanita mota wa kivu ula umeta hospitali ni wa Jordan kudhiusi ni wa Kalundu na vala usuye kivu chambua kumanambua la yende na kuwa tuku na kuicha kivu kimwe mawekaloni mo ujime na nga na chuo tuko tuena matena andisi hapa na wale ya kamba ninikie na thina piu kinge mwana na itike kaunti kalelo kawe nika se ubwa nika natweko nika kaizilo na ngalo na mtambaiki kamba kuizila nika bukupi na mwatandile kisioni kicha Jordan nimeenda serikali ya kaunti ya Kitui kuwasameta mema metoke na kulinda motao na wala yuwa na ingweni kivu na kuikalata usi na kutamba icha miendele ya enende alama tuye mawekaloni asu kuma elatu asakuye atongu ima kaunti ya Kitui atinda kwa mathiokite maitobo ya kula matuite kana pamasa kwa makathioka kwa matusovete lelo na yuvinda yukuma pamasa kwa toa somona mpaka umuthenani wa mondi kunicho kitumindo koja tukwetia utethyo kuma kula kwe ngavana abikia na kututemea lelo atwikia lami nundo utuko omonde kwa makuete kiuni cha tukwia kula tuthukumia kundu kuma kuyeseleka mwata sito sibita wabu onangari siesa kwesela kou tukumia utethyo kuma kula kwe ngavana wa Kitui Malombe atutemea lelo ni twikia lami na utuko wa umonde ne kwa mono na malelo ne mas to kabano ithio nondo drainage abano ithio ni nzogubyo na MCA na gavana matinda angalina na makwasi ni mose obya lelo no meke to labati ametwike alami yu monde kuicha suone kwa mono na siendo mbingi ne sia thoka ibanda siene ne sia kuwa na kono twikala kiucha alikamba mpaka nyumba na chana ngasiendo siene na yutu ikulia gavana na MCA wa area eno ngoima matutethesie nondo siendo mbingi ne sia nangwa Dilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma Jordan va musini wa Kitui Neta Onesmus Chalo.